L-inawgurazzjoni tal-London School of Commerce f'pajjiżna waslet sena biss wara li nibet il-ħsieb li din issir f'Malta. Dwar dan tlabna reazzjoni ta' Lord John Tomlinson, President tal-Kumitat Konsultattiv tal-istess skola. My reaction is that it couldn't have happened without the fantastic collaboration of the Prime Minister's Office, of the Ministry of Education, of the other regulatory bodies in Malta. It's an object lesson to us all that when there's something that you want to happen, you can make it happen quickly. Studenti li jirreġistraw għal programm tal-London School of Commerce se jkunu qed jingħaqdu ma' komunità globali tal-fuq minn 10,000 student. Il-grupp ta' skejjel għandu faċilitajiet fil-Malasja, l-Indja, Sri Lanka u naturalment f'Londra. Il-Prim Ministru Joseph Muscat star li fejn tidħol l-edukazzjoni Malta għandha kull potenzjal li timxi fuq il-passi ta' Singapore jew Dubai. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo tkellem dwar l-importanza li Malta tiftaħ il-bibin tagħha għal swieq barranin fis-settur edukattiv. Fl-istessin ħana ngawdu mill-fatt li jiġu studenti u istituzzjoni bħal dawn f'pajjiżna għax illum fis-seklu 21 l-edukazzjoni biex tkun tassew edukazzjoni miftuħa, tkun miftuħa għad-dinja kollha. Il-preżenza ta' istituzzjonijiet bħal London School of Commerce tenna jkollna suċċess edukattiv globali. Lord Tomlinson ikkonferma li dan u l-għan tal-ftuħ ta' fera tal-London School of Commerce f'pajjiżna. And what we want to do is to provide a global education, not just for Maltese, but for other students from other parts of the world to come to Malta, and cross-fertilize those ideas. So for us it was a natural choice. Meta staqsina x'kien dak illi ħeġġeġ lil London School of Commerce topera propju minn Malta, Lord Tomlinson stqar li l-mod li bih il-Gvern ħares lejn l-edukazzjoni kienet ta' inkoraġġament. No, we saw as Malta a very important centre for the whole of the Mediterranean area, and we saw in the government of Malta a government that was committed to introducing new educational ideas, some dynamic in the education process.